Musi kwezinto zonke. Ngicela uNkulunkulu abe ngakini manje ngoba bonke abantu manje sebemile bathule balalele ukuthi yini engiyithunyile. Ngicela ke uNkulunkulu uyena ukhulumi ibe ispeaker sakhe kuphela kodwa indaba kube ngeyivela kuye. Amen. Ngizocela amavesi ambalwa lapha ku 239 ngoMose ezulwini. Ngicela ukwemukelela nami uma kwami la ungangisuli. Yes.
kahle ukuwendekelela uJehova uyosibusisa. Bantwana bakukhonza uNkulunkulu siphambi komnikazi unyazi lwezulu. Siyabonga uNkulunkulu ukusihola. Sibonge ukusipha lo nyaka odlule kwaze waphela siphila. Noma abantwana babantu bekhona abathe bamenyezwa. Kodwa thina sithe sasale kumenyezweni sifanele ukubonga simakade ingcwele. Amen. Sibonge futhi nokusiweza usiwezele kulonyaka esesikuwo sicela uNkulunkulu omhle uphinde ungene nathi kuwo. Usiphe ukuphila nokukulalela nokukulandela. Amen. Siyabonga inhlanhla Nkosi yokuzihola usibeletha sisuka ebuhleni sofika kule ndawo yakho engcwele. Amen. Owathi mawusemazwini wabheka wabona ukuthi lapha kule ntaba ebeyikhona izolo ebebengeke basangenela abantu bebengeke besenela. Amen. Yavele yagcwala ngosuku lokuqala mhla uzobuka uzoqala ukuthi usengenela ini wena. Kwabonakala imoto ezisematobela kodwa abantu bagcwala intaba yonke. Uthi umfowethu kade khona izolo osumbizile wena uthi umlungu uthi mayikhuluma uthi bese kusele kancane idabuke le ndaba ngoba ibisizosindwa ngabantu. Manazaretha amahle ayingcwele zokhumbuzana ngendaba kaShembe ukuthi uShembe akuyena umuntu ngoba sibona inyama iyafana nethu. Kodwa yena isimo sakhe akuyena umuntu ofana nabantu. Amen. uShembe uyedwa nje akalingani nalutho olunye lukhona. Amen. Akukho nokodwa okusondela nje eduze kwakhe. Amen. Khumbula indoda enye yabhideka yayisithi ngoba ikhetha imbali lapho kwabheka khona inkosi yamaNazaretha yathi mayisihleli yayisikhohlwa yayisithi mina kwethu. Sase siyayihafula isilwane sathi ubani losho njalo kuye sukuhambela yasuka le ndoda ayiseyibanjwe ezansi ebabhlukweni ngoba wathamba inanzi kwase kuyonakala. Yayisiyabanjwa usebanjwa ukuthi ungamosekeleli lapha ngoba yavela hlambuluka ngaleso sikhathi ikhafule umlilo bathola baNkulunkulu seyikhohliwe isithi ngoba nayo yathola imbali lapha yayisikhohlwa isithi mina wa uShembe kasiye umuntu wakomnyumusi. Amen. Noma namhla ngakhuluma nawe umbone vese izinyo wenzela wena umjwayele nje ukwazi nokusondela uyobika usizi lwakho ngoba uma ungomfice ilento yakubo ayiyo ngeke sisondele thina kuye. Manazaretha amahle ingcwele sizokhumbuzana ngendaba kaBhombela eqala ukufika kulelizwe. Uqala kubasa umlilo lapha yana eThekwini kwamuhle lapho ayingenise khona kodwa wenyukela njalo namhlanje isihlalo sakhe ahleli kuso semzini endaweni yamaqadi bayibonga. Kodwa wena banjalo uShembe wabhekene ngizimo ngoba siyasimbona noma seqala ukusukuma ubambelele gospel lapho siyasibona khona lenkabe kuthiwa umthambela ilapho eqala khona ukubambelela bese sisuka uShembe esehamba isenza
walithanda lelakithi izwe bantwana bathi baNkulunkulu ngoba lathandwa ingonyama uMaphumzana umkora jubele baleke hoba uyena ingonyama yambonayo ithintwa Mafukuzela ukuthi Silo ukhona inkinga igama lokuthi inkinga ushebe lapha Mafukuzela wathi kunenkinga yomuntu la engingamazi ukhuluma nokufa kumlalele uthi ukhe imasinga mhlaba bezobonana uthi wayihlabelela igama lethi bakhula kancane uthi sithi ngonyama Mafukuzela uye into yokumbizela uthi uye uthi akuyena umuntu emhlabeni yayisiyethi ngonyama isithatha isihlalo sithi cha shembe nasi isihlalo uthi ugagane cha baba ngeke ngihlale ehlalweni ngonyama ngihlale nawe wena ufanele ukuhlala ehlalweni uthi cha baba mina ngiyinkosi lemhlabeni kodwa wena uyinkosi yamakhosi uthi igama lokuthi ushebe inkosi yamakhosi laqalwa umkora Juba kayibonga inkosi Zindla amafazi ezulu sikhumbuzane indaba zikaShembe sikhuluma ngeBhayibheli lalapha ekhaya yilo leBhayibheli okuthenga isikhathi ingonyama isibuyele emuva iyolanda izinduna zayo omnyamana noma nkulumane bakandwandwe isinabantwana izomkhombisa manje ukuthi hayi akeni ize indunene ngibonisa lo muntu olaphana eThekwini lebengumbizo loMafukuzela yilapho ngalolo langa owafika wenza khona isampulo esishosheni esasiseneminyaka sifahamba ngeshubhu esifaka isishubhu ukuthi singahohleki sishishile zangalo uthi mayisiqhamuke usethi hawu wena wathela ingonyama ngeyintuli somuhambe waseqade kimsipha uthi yaqaqaka lapha isishotsha sasukuma sahamba ngayibonga inkosi ithi ke ngonyama zinduna ndiyayibona ngalento nginibizela ngithini ngalomuntu wayesethundwandwe hayi ngasitha lo muntu mayingaza ngesulu yoluthatha izwe lakho wathi umntwana bebehamba naye nami ngisho njalo bayethu ukuthi uma lo muntu umthetho uzothatha izwe lakho awuphinde wathi umpishana kanqangalele wathi ngiyamthanda mina ngithi ubayethe muhle lo muntu ngoba uyaba umuntu awusiza nje inkulu noma gula ingane zasendikulu indoda komthelezi eyona yabalenhlanhla ukuze kwenzeke ukuthi namhla kuze kube khona ishumusi waselinda Ntonga ngoba indoda yodwa yathi ngiyamthanda mina manazana tamahle ithi indoda ngamdlula intsocela ithi ngezwe ngo-Andrew noMaposi uthi wathi mhla ubhombele ehleli kulapha entabeni amashumi amaningi ey'suku ehlala lapha entabeni elindile angazi noma thina silindile manazana tamahle ukulinda awulindi ngoba usufikela ulindi usasuka kini ekhaya usele insuku nje ulindi ukuthi sengilindile ukuya emhlanganweni uqoqe kophume eyindlela ojwayele kuzo ukusulile ukusemhlanje uthi mayesho umdlula uthi yahlala le ndoda sezulwini yodwa entabeni ilinde umoya wesikhombisa lona athi uShembe iyoni zami umoya oqala ukutitiza uprofiti zase zithi wona umoya wokugula ungakafiki wesikhombisa lo okuShembe ngayibona manaza letha amahle ingcwele uthi ngaleli lawa umoya kaNkulunkulu uthi yafika yonke umoya uthi oqala wafikayo kwafika amathambo nje odwa athi kukhuleke Shembe siyimi ngibise kule ndaba uthi wathi mhlana kuwena wathi uyeza ongibise kule ndaba uthi wadikelela umoya wesidula na uthi waqhamuka yonke into bemoya uthi kulo wesikhombisa ofikayo uthi kwaqhamuka iphunge limnandi yonke indaba uthi ngisho utshani ngisho uthi kwakhuza ingcwele ngisho manje ngisho ihlahla uthi
ayikho into engayikuzanga ingcwele. Amen. Uthi wezokuthatha ukiphunga uthi kwaqamba umuntu hamba kancane uthi wayekhanya ukukhophayo uthi wazofika akashongo yena ukuthi woza ukuphuleka sekufikile cha wafela kuphela wamaphezulu wasiyahlabalelwa ukushembe wazokunika imithetho le namhlanje esizoyincela onyazini kayibongozi. Amen. Akasilalele akasilalele unyazi manazalete mase sizela akekho omunye umuntu ofuna simlalele. Amen. Uyayithola ngoba awuyifuni. Lalelani mina uthi unyazi lalelani mina kuphela ibongozi. Unyazi uthi lalelani yena oshayela isitimela akekho omunye ofuna ukulalela. Amen. Kodwa silindile imanazana. Uyazi makonakala izinto ngiyengibona ekhaya. Uma kuzohlatshwa kuyakuhlanjulwa kwelwane. Ngabe thina konje lo mkhumbi kaNkulunkulu usuka esihlambulukelene. Yini izinto ezikhona isindiswa yini nje ishamandulo beke ukuthi bazeli khona izinto bese kuba nonkatho olishayayo kubona kanti kukuphi kunebhambi khona. Ngabe konje thina esilinde kahle yini le eyenza umkhumbi kaNkulunkulu ungahambi khona unyakaze. Lama bhambi enzekayo ezweni akwinhliziyo zethu mhlawumbe iphikisanayo. Kodwa wena komunye ke ukwayicela nitethele ukuthi mfowethu ngikuphathe kabi izolo. Ngicela ungithethele bese singena kulo mkhumbi kaNkulunkulu ahamba la. Noma kuvela sangena njela sesiyaya esimayona ememezo. Sibe sibona ngesiquthu nangu yamaya lo. Kodwa uyaswa wajoji kude la. Manazana tamahle ukulinda akuyona into encane ikhonze zethu. Umbuzo wami uthi yini lomkhumbi kaNkulunkulu uhlukumezeke namhlanje. Ngabe thina mayithi umnikazi usafuna ukusiqoqa sonke hayi ngekushaya unkatho. Kwenzekeni? Yini le yenza ukuthi umkhumbi unyakaze ungahambi uqonde. Kwaze banemoya emibi evukayo. Ithola ipindawo yokungena imoya emibi uma sihamba noNkulunkulu. Nothi uthingo likaJehova komunye unyaka. Sengahambi indawo kwayibala ngazazi ukuthi wathi akasikusukume umuntu. Ngiyabuza maNazaretha ingilosi ephile sabathi ishonephi. Wathi sengisuka endaweni ethile akwaze kusukuma umuntu. Aye endaweni ethile akwaze kusukuma umuntu. Uthi ngiyabuza kini ukuthi ingilosi ephile sabathi ishonephi maNazaretha. Angazi silindile yini. Silinde kahle yini le ephazamisa umkhumbi. Kodwa khona uhambe. Lona uhambe kaNkulunkulu salihlonipha yini. Noma bakhulumayo abashumayeli sithi sindaba. Womunye unyaka ngiyakhumbula. Ethema uhamba umkhumbi wama wathi kubo mfundisi uShozi hambani baqaqe emuva sebehlangene. Mkhumbulo ikhawusa loshikela. Wathi hambani bahlukanise emuva behlangene. Akuhanjwa utiti kulele bashe bathola bathi baNkulunkulu. Ikhonze ezinhle. Lo mkhumbulo kaNkulunkulu ayikho inkonzo enje nengaka neyodwa eqina umthetho
umthetho kaJesu ufika la ekhaya kuphela. Ngiqinisile angeke uthole kwenye indawo umthetho kaJesu ithi ingonyama lapha kwamakhelwana angizokukhuluma ngayo ithi ngicela amakholwa wonke kulelizwe lami akaphelele ezongitshela ukuthi unyawo lukaJesu uJesu wayihamba kanjani. Ayisephelele amakholwa wonke uzamalutela kuzamawelseni kuzamaroma bonke laba bantu bafika nezikhathi zabo bese bedumisa bese bakhona bafana ekseni abazobuza baba mfundisi bengicela ukubuza ukuthi ngabe ekseni iphuzane itiye nelibuza athi ngabe uyotshwala niyapnatha ini asiyashaya nani ebese kuyabhala athi omunye hayi thina asithethi thina utshwala kodwa bonke laba bantu bamemeza igama likaJesu yilapho ifuna khona ukuthi uma nithi nithandaza uJesu yini nikwenza into eyodwa kodwa le ngonyama yathi amaNazaretha angezi kulo muntu yathi amaNazaretha angaboza ifika nina nonke nikhonza uJesu kuphela nize nizokukhombisa ukuthi uJesu uyahamba kanjani. Ngabe isikhathulu lesifaka lenhliziyo kanti abanye ayisifaka abanye bathi asifaka ngabe niyayihula inhloko ekunda emakanda bathi abanye ayisiyakunda thina emakanda uJesu wayikunda azangakunda uJesu bayaphala abanye bathi siyakunda abanye bathi asikundi ngabe yonke niyayidla yini bathi ayisiyidla thina abanye bathi asiyidli thina yonke ikhulube bathi ndezadlule ngabe niyabhema yini bathi kwenye abanye bathi ayithina siyabhema abanye bathi asibhemi uthi bayisifika ngonyama ekugcineni uthi ngicela ukubuza umuphi phakathi kwenu engakholwa kuye ngoba ngifuna ukukholwa ngoba ngifike niyaphikisana na abunye uthi uyayidla icuba omnyaka yidla omunye uyaphuza utshwala omunye akaphuza kodwa nonke ngithandaza uJesu umbane right kini maNazaretha amahle ingcwele silandela uNkulunkulu. Amen. Sikhoze ezinhle uma sithi igama likaShembe liphikiswe uma unyazile uthi hamba nje kancane ugibele singamphikisi. Amen. Singalikhanda ihlazo bese nami nihuduleka la bese kuthiwa saza kustude zabantu kanti nini ningalilalelisa unyazi. maNazaretha amahle ngokusuku lapha kuphakameni singabafanyana lethile ngokuhamba amadoda amathathu ayalungisa entabeni enhlangakazi ngoba sekuzongena umhlangano uthi kodwa ningabolala entabeni anobuya niyolala lapha ezansi baseleni base benyuka ngosuku lokuqala bafika basebenza balungisa bahleli inhlabathi baqhiba igodi babuyele ezansi bayolala kwathi kwelesibili langa yathi enye indoda ayi madoda mina ngizokumetha ngiyale ngiyalala hawu manje kuthiwa singabolala lapha kwathi ngizodliwa yini kube indaba kanje cha kodwa izwi lithe singalala abangene unabanikazi ababhekile yasiyalala indoda yethi emphansi ihlala phansi behlala babanye bayesazi wathi busuku yabona inyona indezayo singazi intaba apapa manazi inyoni zawusithela ngani saphinde sedlula ngathi siyasondela wathi kwesikhathu wekamati abantu bathathu baze bafike behlala amaqumbi bethe zindimbo lengubo ezimhlophe nezitshebe ezimhlophe ezindi base bekhuluma noyedwa bathi akabuze lo kuthi ubani la wasebuza ubani wena wasephendula lo wathi ngusibani bani lo wasetshela laba ababili uthi bathi wenzani la uthi ke lona wenzani la ithe inkosi yasolungisa indlela aphendule etshela lo
laba babili abantshela ukuthi ngabonana babuze kodwa uthi ushiwo nje singana uthi kapho wena ulale saleleni ngubani basibethe bathi ke laba ababili akamkhuyishe lo njengoba usukhuyishe lo base kusha opolo khwe baye wawa nesansi la ilala khona bafwebethuka laba hawu kwenze njani asakhulumi lo bafwebesele babuyele ephakameni bayobika ukuthi baba lolu salile simuze siseba kodwa basakhuluma ethi elamiso phikiswa utheni ngalala umhlangano kwangeni mana sanata amahle izini kaShembe liphikiswa sikhathi ezinhle uma sikhuluma indaba yale ndaba lapha kwathiwa umuntu omumethe oyithwele akezi le ndaba akezi kuJuly kodwa kuba siyabathanda umkethu uthi hayi etakwa mthakathi wakwethu ungeza nje negane encane etakakazi kodwa umnikazi wezinto uthi lapha kuneyingilozi eziyithandayo ingane encane uma imumethe umuntu ifike ibuka lesi sithombo uthi sazalelwe emenweni bese ithatha ingane uma kuyingane lena mhlambe isakhaza yafika ingilozi ihawukele bese iyithatha uyabuyela ekhaya sekingane ishonele emhlanganweni kanti wena wabo obhisana ngengane ngoba ingilozi futhi iyithathe la ngoba lesingane sedingela sokhulule emenweni bantwana bahle babo uma sithi uShembe siqinisile amen ngekho uma sekuthokoza umuntu okwazi ukuthi elamanzi ukuthi awaphuma akekho umuntu okwazi ukulawula amanzi kodwa uShembe yedwa okwazi ukulawula zonke lezi zinto amen isho ngilanga kanti uyabona ngoba liphuma kanjani ngilanga unyazi ulanda sambulela izokuba bathi ngeke nisebenze bathi ngiyatshela leyo muntu leza ngiphuma nomhlangano ube njalo ekhadi sambulela sabantwana bakhe ukuthi baphone abantwana ngoze zinhle andikazi bezinto sengathi uNkulunkulu akasenza sibe ngabantwana abamlalela uJehova ngiyathabuka ngoba abantu kuye ukuthi bakhulunywe abantu abantaba olukhuni abangakaboni lokukhona nina senilapha ekholweni ngicela singahlehli ingane zikaNkulunkulu futhi nize ngelanga ningakhandi enye into engisiya la ekhaya akekho omunye ola ngaphandle konyazi amen akekho esiyomthola ngaphandle konyazi lolo liphambi kwethu inkosi ezinhle amen ngiyakhumbula mina nani niyakhumbula sesike sezimungula sifaka ayizwanga lapha emlonyeni kodwa kula mulunyazi amen sekuthi angelwa uboshe kusekhala ko ngenxa yeCovid mana zanata mathe ayingcwele ngiyakhumbula kolunye usuku inkonzo iphethwe umfundisi uNqobo uthi uNqobo amaRoma akakhuphuka ayenhlangakazi kule ntaba endala uthi nawathi ayodumisa ayisekhuphuka namabhodi enkulu ayopheka lapha phezulu uthi uNqobo sajabula thina ngoba saselusile sahamba sibona amakhekhe ethula ngamakhathuni sithi ayiwosokulusela ngabona siyokubona sokuphuma amakhekhe uthi zathi basifika lapha ikhonza ezinhle uthi wasuku sikhushikazana
ngeyintaba ngeyikhala bangakhuphanga kodwa sekokwaphela ukuthi igebele xeza amabhodo sazi ithola lephasi wawunalo liphephe amabhodo yeni kilana sekuphele konke kuphejulwa uNkulunkulu ngomoya ngoba basebenzisa yakhumbula ukuthi usuku iphone tabeni umgidi lapho okwakufifilana khona impilo yawusiya ukuthi wawusiya ngiyazi kodwa kwakuphethe amaqembu amabili akhosi amabili ngakwazi ephethe imbobo ecijile akhuphukela phezulu afuna ukushaya phezulu umgidini ujehova ngoba bukhulu wayibona lempi ukuthi hayi izobulelela nalemgidini waletha izulu engazange libone naye laduma izulu wawuthi bayajika nomgidi ubone besizwa iyele induku hawu uyothi uyashaya awuyele bathi nawe nomuntu imbobo nabo basabela lapha kithi manje liyaduma liyana awusazi ukuthi laba abantu bazoshona bedla ngey'khala ezingaziwa wayihlaka zonkulunkulu ngesulu yaphela leyo mpilo sayehla sesehla nje sibhekeza sesiphila anazakuthi amanye sengathi unkulunkulu ngasiphi inhlanhla yokungabiwa sengathi unkulunkulu ngasiphi uthando sho njalo ngolusuku lapha ephezu kwentaba omhlangano idimulelana likhuluma lithi uma eza kulo inkosi yamakhosi lithi shembe uyasishisa nasemandulo usishisa uthi manje asiyasha umlilo wakho uthi ke phumani ningeneleni kulo muntu sizofuna kulo muntu uthi lona sihlala khona thina kulo muntu